Morning routine. Өглөөний хэвшигэл. Good morning. Did you sleep well? Өглөөний минь сайн унтаж амрав уу? Yes, I slept very well. Тийм ээ, би маш сайн унтсан. What time did you wake up? Чи хэдэн цагт ирсэн бэ? I woke up at 7 a.m. Би өглөө 7 цагт ирсэн. Are you still tired? Чи ядарсан хэвээрээ байна уу? No, I feel fresh now. Үгүй, одоо сэрлэх байна. Did you brush your teeth? Чи шүдээ угаасан уу? Yes, I'm going to wash my face now. Тийм ээ, би одоо нүрээ угаах гэж байна. Where are my socks? Миний оймс хаана вэ? They are in the drawer. Тэд шургуулганд байгаа. Food and meals. Хоолунд. What's for breakfast? Өглөөний хоолнд юу байгаа вэ? We have eggs and bread. Өндөг болон тасх байгаа. Do you drink coffee or tea? Та кофе уух уу, цай уух уу? I'll have tea please. Цай авъя. Is the food ready? Хоол бэлэн болсон уу? Yes, come and eat. Тийм ээ, ирээд хоолоо идээрэй. It smells delicious. Сайхан үнэртэж байна. Can you pass me the salt? Надад давс дамжуулаач. Here you are. Мэ, энд байна. I am full. Thank you. Би цадчихлаа. Баярлалаа. Housework. Гэрийн ажил. Can you help me in the kitchen? Чи надад галтгоонд тусарч чадах уу? Sure. What should I do? Мэдээж би юу хийх вэ? Please wash the dishes. Аяг таваа угаагаарай. I will take out the trash. Би ховоо гаргаж хаяа. The floor is dirty. Шал бохир байна. I will vacuum it later. Би дараа нь тоос соруулнаа. Did you water the plants? Чи цэцэг хосолсон уу? I forgot. I'll do it now. Мартчихж одоохон хийчихье. Where is the vacuum cleaner? Тоос сорогч хаана вэ? It is in the corner. Булангийн тэнд байгаа. Going out. Гадагшаа гарах. Where are you going? Чи хаач гэж байгаа юм? I am going to the supermarket. Би супермаркет явах гэж байна. What do we need to buy? Бид юу худалдаж авах хэрэгтэй вэ? We need milk and eggs. Бидэнд сүү, өндөг хэрэгтэй байна. When will you come back? Чи хизээ эргэж ирэх вэ? I'll be back in an hour. Би 1 цагийн дараа ирнэ. Don't forget your umbrella. Шүхрээ мартаваа. It looks like it's going to rain. Бороо орох юм шиг байна. Where did you put the keys? Чи түлхүүрээ хаана тавьсан бэ? I put them on the table. Би ширээн дээр тавьсан. Evening and rest. Оройн амралт. How was your day? Өдөр нь ямар байв даа? It was busy but good. Завгүй гэхдээ сайхан байлаа. What do you want to do tonight? Өнөө өрөө юу хиймээр байна? Let's watch a movie. Кино үзье. I am feeling tired today. Өнөөдөр би нилээд ядарч байна. What time do you go to bed? Чи хэдэн цагт унтдаг вэ? I usually go to bed at 11 p.m. Би ихэвчлэн 11 цагт унтдаг. Did you turn off the lights? Гэрлээ унтраасан уу? Yes, everything is off. Тийм ээ, бүгдийг нь унтраасан. Good night and sweet dreams. Сайхан амраарай, сайхан зүүд зүүдлээрэй.